Pablo and Reynaldo Giao, Bless, Constantine and Chris Apimwar, Richard, Paulo, Gia, and Ricardo Giao, Yoli, Jesseline, Jeffrey and Joshua Tayag, Chito Between, Vine and Oscar Zetazate, Lynn, Sayuri Itsuka, Lilia Perez, Natividad Alonso, Chris and Dan Barrett, Irish, Jomay, Enzo, Lauren Sagmit, Flor Melda Sagmit, Josephine Santillana, Serafino Ocampo, Evelyn and Geraldo Between, Praxedes Dizon, Phil and Angie Between, Doming and Juliet Between, Mon and Julie Between, Lady Aquino, Jacqueline Bustos, Corazon Bautista, Antonia Roque, Gloria Vitug, Dimalanta Between, Dizon, Ocampo, Sagmit, and Santillana family, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Lea Gonzalez, Cherry and Simon Nathan, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, Roque Manlutak family, Angel and Ines Gozo, Ruel and Carmen Bautista, Alvin and Catherine Dizon, Richard and Jane Giao, Alain and Minnie Lakindanum, GR and Kate Dabu, Eman and Jelly, Jello and Richard, Venice Ning Paharit, Ronnie Gatus, Alvin and Catherine Dizon, Pamilya ng Maria Gomez, Edwin and Beth Kiambao, Mary Claire Calma, Willie and Tess Poyawan, Christine Joy Poyawan, Pamilya ng Macario at Encarnacion Pangilinan, Juan Mendoza, Dr. Leleng Santiago, Carlandre Marketing, Arnold and Lea Kayanan, Kayanan Family, Rodolfo, Celodonia, Visel, Irma Borlongan, Cuenco Borlongan Family, Mark Anthony and Eloisa Rapay, Florentino and Maria Cortez, Nestowe and Tita Lakindanum, Roberto and Rosario Sahagun, Clarence, Raymond and Ina, Jan, Raisa, Calix Basinal, Sonny and Grace Gaza, Eliza and Olimpio Cadiz, Remedios Babauta, Aurelia and Felipe Babauta, Anthony Kiambao, Martin Marasigan, Ramon, Christy and Matthew Kiambao, Lazaro Santiago, Emmanuel Santiago, Elsa Castro, Christian and Caitlin, Alexa and Sam, Carmen, Arnel, Heidi Angel, Rolly and Adele Valencia, Freddie and Dave Perenia, Ignacio and Ellen David, Laika Dayan David, Tony and Rebi Sahagun, Aneha Sahagun, Chito and Jonal and Sang, Ryan and Jobel Bautista, Frido and Julian Infante, Myra Dalugdugan, Ocampo Sisters, Redford and Janice David, Boydes and Baby David, Janela Camilla, Vincent Mejia, Estela Ocampo, Mary Ann and Michael Chopanco, Jackie Lou and Paul Ocampo, Ronaldo and Estela Aquino, Romel and Lorico Aquino, Rowena Ponzo, Janet and Albert Kasupanan, Parico Cosloco family, Parico Evangelista family, Parico Ocampo family, Parico Tungot family, Huang family, Romeo and Mercedes Ocampo, Rod and Aileen Ocampo, Albert and Michelle Gonzalez, Jeff and Dorothy Valerio, Minette and Nathaniel Kayanan, Iner Ocampo, Mr. and Mrs. J.R. and Beth Felix, Richelle and Jen Calara, Kiko Roque and family, Romeo and Roa Manlutak, Snooki Lazatin and family, Jonah Ocampo and family, J.T. Roque and family, A.R. Roque and family, Susie Roque and family, Jesus and Lourdes Ocampo, June and Carlot Joseco, Yuan and Yuna Joseco, Pilar Ocampo and family, Eleuterio and Gloria Ocampo, Rodolfo Manifor and family, John Steven and Kathleen Manipur, Fredelito and Fatima Judith Ruezo, Pangilinan and Garcia family, Arthur and Lisa Lapira, Peter and Berna Lapira, Johnson and Chris Lampa, Alexandra Marie Lapira,
Sito X. Susan Giao, Nat Nat Leng Lian Giao, Joyan Imelda Sarmiento, Ray and Jessica Evangelista, Christian Jerry Evangelista, Jenna Dinaon and family, Ronaldo and Elisa Giao, Mariano and Between family, Victorio and Guanlao family. Para king birthday Dori, Natividad and Roberto Alonso, Susing Evangelista, Jesus Estrella, Marisa B. Turla. Para king makasubaling kay Donan D, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jenaline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel, and E.J. Valentino, Joseph, Emilu, and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, John Alfred Kayanan, April, Anika May, Aliana Marie, Alfredo Kayanan Jr., T.G. Castro, Patrick Miguel Bisda, Jasmine and Bong Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Amelia Soriano, Soriano family, Jacqueline Bautista, Minerva Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronnie Lo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Marcel and Shangri-La Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Maylene Vitug, Ched Alfonso, Veronica De Leon, Jocelyn Leroso, Claudia Camiling, Jenica Camiling, Shena Malyari, Sugar Kilet Lopez, Mark Anthony Roque, Derek Chris and Lisa Pineda, John Benedict Between, Irish and Jomay Sagmit, Ira Joan Between, Lady Aquino, Leslie Pineda, Bianca Lorraine Pascual, Lois Bernadette Pascual, Lorna Alonso, Neldy Malanta, Rowena Kahayon, Maricar Baluyot, Sarah Jean Kembao, Candelaria Lim, Jennifer Di Malanta, Flormelda Virginia Di Malanta, Ramonita Giao, Roel Bautista, Zeni Pereras, and Paulo Velasco. Para king malagwang kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Francisco Hinco, Edna Zita Sete, Virginia de Malanta, Vine Sita, Zita Jeep, Romeo Danilo, Frank de Malanta, Ethan Santillana, Aldren Rhea Pineda, Roberto Alonso, Arturo Alonso, Efren Roque, Antonia Roque, Seferina Ocampo, Irene Between, Josepina Maniago, Pablito Flores, George Mendoza, Rina Kayanan, Ramses Tala, Romeo and Mercy Lasco, Carlo Camaya, Francis Dabu, Josie Hinco, Terry Davis, Francisco Hinco, Rosario Gilas, Charlize Ann Gonzalez, Gerard Manlutak, Teresa Alfonso, Ines Goso, Norma Gueco, Cecil Manlutak, Loy Pangilinan, Nick Scriveners, Teresita David, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Loy Calma, Roberto Panga Jr., Ralph Agustin Serrano, Annalyn Serrano, Consuelo and Eddie Morales, Carl Sander Alarma, Jaime Marcelo. Para king kapayapan din kaladwadari, Angel Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Amo Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana,
Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Colombina Hinco, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Taner, Tyler, Percival, Teresita Mendoza, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Senior, Elena, Reynaldo, Alfredo Senior, Teresita, Esperanza, Adoracion, Sani, Jesus Soriano, Benedicto, Arsiana, Epifanio, Maria Hinco, Maria, Arsenio, Jerry, Veronica, Angel Cruz, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria, Jesus Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivelia, Jolica, Jennifer, Rapi Bisda, Feliciano Senior at Junior, Modesta, Luis, Erlinda, Corazon, Emmanuel, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Jimmy, Eustaquio, Felicitas, Catalino, Licha, Leonardo, Edgardo, Ernesto, Alfonso, Romel Camiling, Medando, De Leon, Enrique, Rosalina, Elena, Nicolas, Apolonia, Herminio, Hermigilda, Victoria, Pablo, Belive, Marivic, Antonia, Perfecto, Elena, Orlando, Eduardo, Mercedes, Royce, Julieta, Jove, Karel, and Joan Clelan, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin, Dalugdugan, Citates David, Uring Santiago, Erning Sevilla, Rodrigo Arcanacion, Wilmar, Genaro, Maximo, Sani Diaz, Jose, Poleng Sia, Jose Lumanog, Ernesto, Ricardo, Susana, Rolando David, Rosario David, Francisco Sr., Gloria, Michael, Meliton, Ernesto, Victoria, Crescencio Jr. at Sr., Lou, Maria Lydia, Herman, Marcela, Nicolas, Kenneth Corazon, Marcelino, Angelina, Antonio, Rebecca Cuevas, Dalisay, Roberta David, Roel Soriano, Nel David, Fernando David Jr., Angelina Tubil, Oswaldo Tubil, Edna Garcia, Carolina Moises, Maria, Policarpio, Maria, Melba Bautista, Francisco, Maria Sahagun, Juan David, Feliciano, Elena, Remedios, Rosario, Kelvin, Hilario, Dolores, Marcelino, Leonora, Jose, Crescencia, Rufina, Carlos, Romulo, Sebastian, Julia, Paulina, Emmanuel, Antonio David, Aurelio, Ernesto Angel Jr., George Between, Felicula, Francisco, Franco, Maria Tolentino, Virginia Ligon, Ricky Repraday, Jose Salvadora Severa, Juan Mariano, Maria Luz Susila, Sen, Lorenza, Roberto Wang, Mark Ryan David, Elino Flores, Pablo, Julita, Eduardo, Jesucito, Paulito, Jimmy, Rosy Hinco, Niño, Pasita, Quirino Santiago, Ryan David, Lucille Gungon, Juanita, Silvestre, Vicente, Policarpio, Juanita, Novio, Pablo Canlas, Petronila, Elosio, Pedro Jr., Serafia, Pedro Sr., Marlene Gregorio, Victoria, Ventura, Paterno, Amelia, Ramil Sr., Panciano, Marina, Tomas Ocampo, Leonida Ocampo, Teresa Canlas, Danilo Bacani, Anpau Bacani, Cynthia David, at Dingmaldang Kaladwa, King Purgatorio, lalong-lalo na ratangalan ng makaganaka, Karen.
Maya, maya pabeging po. Pakisabi po ko kareng makapwesto kempong gate naning tennis court. Binantarya pong dalan improsesyon po ta. Pasibayo po kareng makapwesto king gate naning tennis court etaya po sa sabatan indalan. Makanyan mo naman po, kaibat na po ning pamakinabang, mika prosesyon po papunta King Belen. Papunta King Belen. Inya po kareng makalukluk King Dalan, papunta King Belen. Pota pong kayari ning pamakinakabang. At intamo pong seremonya sa gawan, kempong tulid ning Belen. Dakal pong salamat. Pasibayo po kareni pong makapwesto kintulid na po ning tennis court, aking gate na ning tennis court. Di na tayo pundala ning pong prosesyon panloob pota. Antimo naman po kayari na po ning pamakinabang pota atin pong seremonya sa gawan papunta king Belen. Inya abiso mo po karing makapwesto king tulid na po ning Belen. Ing kailangan tamo pong munyedalan pota kaya rin na po ning pamakinabang. Check, 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 check. Check.
Check, check. 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 Hello, sound check. Mic testing 1, 2. Hello, sound check.
Kasi pasibayo po karing makapwesto kintulid na po ning gate nin tennis court. Pakidinan tayo pundalan ing prosesyon panlo. Dinantaya naman pundalan ing papunta kini King Kendall Station, king tulid na po ning larawan na pong Santiago at ning Virgen del Pilar. Pasibayo po, dinantaya naman pundalan ing papunta kini King Kendall Station tamo, tulid na po ning larawan ng Santiago at ning Virgen del Pilar. Kaniting pinandig, king mitmong katahimikan. Migunam tamo kabang sasakyan taya ing kwento ning pamaglayunan ng Jose at Maria. Manatili tamo pong makaluklok.
makipaglayo na nila ngayon din. Kakatatlo, himpas bulda rin kay katamang puso. Palunod talo ba? O tamyan talo, ano pa din may panggit agale, natin yayalulong sangkan. Nano na rin maging sumbagal, ba't itala kaliwan? Nano na rin yayalulong pigagat kaking dino, ang maging sangkan, bantang din tayo, hindi katamang ang bali-bali. Kaniting banal ako din in Diyos, ang matatawang tao, in Emmanuel, daratang niya, busa ng tao. Makasadya tao brohin panyatak na, makasadya laban yakatamang puso. Ngayong Pasko, at hinagawa ang panibiyali, daratang niya Jesus, busa ng tao. Kapamilatan na rin yakatamang kaparang tao. Buong puso talang tatanggapan, kapamilatan hindi matitikan ay lumus. Laustrog ang anaka, at alang kasubaling lugod takarela. Mantuneri, niway niyo kapamilatan ng yakatamang dismo ng pangatao, ng yakatamang dismo niyo, ang maging dalan, nito niya kapayapan, at pamisasin neto. Palakad pumili at makiyabe yung pamuklat adali.
Hantay meto nga familia, mitipon tamo, king lagyo ni ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Inginuman tabi ake kayo. Pakamalan kong kakaluguran, kaya kabaning panahon ning Adviento, ing banal a kapulungan, pigunama na laring pangako ning Dios sa pisyag ding profeta, ing pangakong paralayang talapagligtas para king balayaning Israel, ang maging Emmanuel, nga nawari, ing Ginoo at syubusal tamo. King kaganapan ning panahon, iting pangako mi paltutuya, kagom ding pusong mipnong tula, pakiramdaman tayang matingid, ing pamipasyag, king kapanganakan ning Ginoo. King ikaduang pulo at 5 adaning Disyembre, kanitong ding panahon na mabilang-bilang linabas la. Iba't pa iniyang menanang yaing yato, iniyang king mula lelanganin ing Diyos, ing banwa yato, at hinubog ning kawangis na ing tao. Milabas lading dinadinala na banwa, manibat iniyang binilinening mayupayang tutu, ing pinanari na karing biga, kay ba't ning maragul na halbug, anting tanda ning tipan at kapayapan. King ikaduang pulo at metong dinala na banwa, kanitangi Abraham ake katamong ipa, king kasal pantayanan, me kaya karinul daring Chaldeo, labing atlong dinala na banwa, iniyang penimuna na lang Moises, ding me malenaning Israel, king pamanakas dat liwala Egipto, libong banwa manibatin niyang milan yan yang ari David, kinga na 25 paruminggura, dingula ng Daniel, king dinalan at siya 40 Olimpiada, king ikapatapuluwang banwa, king pangatalakad na ning bansang Roma, kapatapulong banwang aria, Cesar
Flaviano Augusto. Iniyang payapaya ingyatu. Yesu Kristo ngalang hanggang Diyos. Anak na ningalang hanggang iba. Kingimbut ng mipabanalan, yaing yato. King lubos lugod ng paniyatang. Mi pangaglia king upayana, ning Espiritong banal. At iniyang milabas lading siya mabulan, manibat iniyang mi pangaglia. Mi bait yaking Birhen Maria, karin King Bethlehem, at making tao iya. Kanya niyang ibahit ang tingkabo, inggin mo tamong Yesu Kristo. Gloria, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Gloria
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, iting kabanal-banala na kabengyan, biryan ming mipasalan king sariling tunes sa alamo. Ipagkalumusan na king ikaming may kakilala king misteri ning sulo ng Kristo kete king yato. Kamtan mi mo naman ning kayang kanwanan ka rin banwa. Yay mabibiyang pon magari kambe mo king kami tunganing banal espiritu. Diyos manggaman king ngalanganga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ding taong maglakad king karalumduman, may nakit lang maragul asala. Ding manoknangan king labwad, akilaputan ning pisak, akasing dulum ning kamatayan, niyas laganan la king sala. Degong ning lakwasing bansa, digdagan mong lalo ing kayang tula, matutulala king arapan mo, antimono makanalo lang matutula, ring tao king panahon ning pamamupol. Antinong makanano lang magsaya, ring migwagi, ning tirakera kayan da, ing karelang asamsam apibandyan. Pablasang ing paud akarelang pupusanan, ing tambayok king karelang pago, ing pamarug ding manipusta karela, pawa mo ngan sinintang deti. Katulad ning depatan mo kanitang panahon ng ning madyan. Pablasang sablang botas daring gereros, amamarap king labanan, at ing sablang susulod dang king daya mimansahan. Madapog at matampusngan king api. Uling ipanganakya busal tamo, ing metong anak alalaki, mipagkalubya kaya katamo. Mipatong karingke ang pago, ing pamanibala. Antiya keni, ing lagyong ibiera kaya. Makapagmula lang talawusok, mayupayang Diyos, alanganggang igpa, prinsipi ning kapayapan. Maleparan at laganap ing kayang pamag-ari, busal ning kapayapan aalang kapupusan. King trono ng Aring David at king kayang kayarian. Patatagane at patibayan king pamanukom ng emangabiran at king kayang pangamakatuliran. Manibat king kasulukuyan ang ganang kapilanman, ing masigasig ng lugod ning ginong mayupayang tuto, daptana at daptana iti. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dali tabakibat. King Aldoiti mi baitya, ing anak, aleluya. Yang talapangapos, tamo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tutukita mo po. King Aldoiti mi baitya, ing anak, aleluya. Yang talapangapos, yang talapangapos,
Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, kang Tito. Pakamalan, ing Diyos, lintad na na ing lugod na't ganaka, para king ikaligtas daring sablang tao. Ing grasya no, yaing mamutos kaya katamo, bata mong painggulitan ing marok a pamibiyebye, at ting mayatong pamitaning sarili. At mibiyebye tamong biyasang mamigil king sarili, mipnong dangal at kabanalan, ketiking yato. Kabang pananayan tayo, itang mapaladayaldo, adatang yang mipdong kaligayan, Kristo Jesus sa kakatamon Diyos sa maula at talapagligtas. Dinawon na in sarili na, anting sakripisyo, alang-alang kay katamo. Ba nakatamong at busan king sablang dewakat, at gawan nakatamong metong abansang malinis, amaging sarili ng balen. At ala ng pagimbutan, nunemo, ing nakarapat king mayap. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pagdalara kayong balita, ang makaibye maragulatula karing sablang tao. Uling kingaldoy iti, king balen at ibuan ng aring David, mibait yaw para kaya kayo, ing talapalutligtas, ayapin i Kristong Ginoo. Ing ginuman tabeya ke kayo, at kekanti muri. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Sigaya ke kao Ginoo. Me palyari karing Aldoreta ing Emperador Augusto, mi pabalyang kautusan karing sablang memalen ning imperyo, ban palistara ing karelang sarili para king metong a census. Itiya ing kamumulan na census sa merapat kanitang isirino, yung gobernador na ning Syria. Inya ing balang metong mintayang palista, king kayang sariling balen. Inya sinubaya naman ni Jose bat Nazaret, Galilea, painturo ka rin Judea, king balen ng aring David ameyawus Belen. Pablasang iya, metong yang palipining pamilyan at lahi ng aring David. Meko yang migpalista kambe ng Maria, ang makatangunang mikasal kaya at mialdona. Kabangatilo ka rin king Belen, mira singaldoning pamanganak ng Maria, at baid na yung anak alalaking pangane. Binalot ne karing lampin, at kinera ne king lalabangan, pauli na ningala ng lugal para karela king pipaglayunan.
Ketang dani ng itaning Hudeya, ating pastula magpuyat magbante karing karelang kawan. Kabudabud, ing beto nga anghel na ning ginupe pakit ya karela, ating ligaya ning ginusinlag ya karela. Tiblano ning maragula takot, dapot ing anghel nga nakarela, eko tatakot, pablasa nga tiko keti, pagdalara kayong balita ang makaibye maragula tula karing sablang tao. Uling king Aldoyti, king balen na tibuan nga ring David, mibaitya para ke kayo ing talapagligtas, ayapin ing Kristong Gino. O ining maging tanda para ke kayo, akit yung bingot na makabalot karing lampin at makakera king metong alalabangan. At kabudabud, kambeda ring anghel, linto la ring mabilang-bilang ang anghel ning banwa, pupuri laking Diyos at ngara. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan na banwa, at king labwad kapayapan, karing taong keyang katulan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Luklok tamo po. Maya pabengi po kaya kayungan. Merry Christmas po. Palakpakan tayo ing Ginong mibait busal tamo. Yan po. Bayo po ing kakatamong pamigunam, king kakatamo pong pamamasa at ing kakatamong kapag masusyan ngeni, metong mo pong instruction kay bat na po ning umilya, po ta pong pangadian tayo po ing sasalpan taya, ketang parti, bibaytiya, king na Birhen, lalang ning Espiritu Santo, siklod tamo po. Akit yung po ta karending keniking babo po tang siniklod makiabe tamo po. Ay, takalingwang ko'y sabiyang ko. Dakal po siguro kaya katamo, may kapag Christmas party na. Ne po? At miyayaliwa pong paralan ng kaya katamo pong pamag-Christmas party. Di ngaliwa po rin kayabe da rin karelang barkada. Di ngaliwa po rin kayabe da rin karelang kaopisina. Di ngaliwa po rin kayabe da retang kakilala do o nung nanong organisasyon ing karelang pakyabayan. At po ta pong makiabe tamo kareng Christmas party, yung Christmas party yan nung alang regalo. Wari? Nyaning kayo po ta pong akit mo nga ting regalo at akit mo nga ting raffle, akit mo karin nung malas ka. Makanyan? Metong ko po karing malas king raffle. Pero bala ko malas ko, pero anya pong clergy Christmas party, mirimpari, minikwa ko pong pressure cooker. Inya po realize ko ngayon banwa, ko po malas. Bala mo po wari, Pasko, patse alang regalo. Aga nakako po niya pong anak ko pang malati, metong po karing kakatakutan ko, yapin po yung Christmas party. Bakit? Uling din kaya tin pong makabusit kaklasi, din kaya makabusit la rin karelang pengari, balo mo neng balo ing regalo, balot de pang Christmas, Christmas wrapper. Metong po karing kakatakutan ko pong regalo kanita, deta pong bala mo, gisla pong saken malate, kotsing malate, nanula po re, tatareta pong datukan ng sabon.
Dito pong adwala pong makan, kaya tingnan talanan pong makan. Kaya balo mo ne, balot de pang Christmas wrapper. Ne? Tatakot ko po, pata, bunot ke. May kapulo na ako pong makate, mila pa managisan. Ne po? Pero kaluguran kong kapatad, ngayong naman po, kareni pong regalong tatanggapan tamo. Anya pong atyo ko po kay ni King Holy Rosary Paris. E ko po balo, bakit? Ot andat Pasko, reregalwan da ko pong tuwalya. May katipon ko po, bayo ko po may koking angeles, may katipon ko pong adwang kaun na tuwalya. E ko po balo nung matamad na lamong misip dem parokyanong iregalo ka ako, o sasabihan da, mandilo na ka man. Di ba? Makanyan po, ako po balo nung nano po yung karelang intensyon. According to age po, ing pamamiregalo. Inyapin po nung ating mimiregalong gadget, buri na sabihan, anak yapayan. Pero nung ating migregalong t-shirt, baka teenager yung regaluan. Pero tandaan niyo po, pong may katanggap na kayo pong regalo, gift certificate nening Mercury Drugstore, buri na po sabihan, matuwa na kayo. Po, pasalwanda na kayo pong maintenance. Bala mo wari, ing Pasko, Pasko. Ustong alang regalo. Kaluguran kong kapatad, pag masusyan tayo po ngeni, ining katamong kapaskwan, ining katamong kapitangan benging misa. At pag masusyan tamo po, ing apong ginong mimye aginaldo katamo. Balata mo po kasi ing aginaldo, itang tungkol mo king pera. Inyapin po, agaganaka ko naman, hanyang anak ko pang malati, usula po kanita, potang anak ka. Kaya rin po yung potapong Pasko, sasalina kang mamong belt bag. Bakit? Uli sa suranyo rin bale, manyiklod kayo. Makanyan, salina kang belt bag. Uling kaya rin na po nitang pagtuan na ning Pasko, nado pong gawan. Mitipon-tipon la po rin mi kakakialong, ang porki kaming mi pinsan-pinsan, mi pamilang kepong aginaldo. At karin mo akit nung matumal. Ne po? Karin mo akit nung matumal. Inyapin po, ing aginaldo, minibatan niya po, kingamanong Espanyol. Buri na po sabihan, regalo. Kaluguran kong kapatad, waman, itang tatanggap tamong regalo, uli ng Santa Claus. Uling King Aldo at bengingiti, ing Diyos, gaganakan tamo, itang panawon adinena nakatamong aginaldo. Ating dinyenang aginaldo kay katamo, yapin ing kayang anak, ing ginutamong Heso Kristo. Pero nung pansinan niyo po, ing ginong Heso Kristo, pwede ya pong mamili. Pwede yang mamili na mibait niya kabod na alang kailangang pengari. Diyos ya po Ta bakit po, ikatamo, may kapamili tamo pong pengare? Ay, salamat po karetang atlong mekibat. May kapamili ko pong pengare? Ati, anya po bang mibait kayo? Kitna na kani nga pong Gino, bisa kang mibait? Ali, alang may kapamili kay katamo. Inyapin po atin po kanong teorya, nung bakit po kano ring anak, kalwal da po kingat siya ng mana, o bakit kaya kikyakla? O bakit kaya kikyakla rin bingot? Sabi da po, lingela may kapamiling pengari. Uling kamulagat na po kano ning bingot makanya, nikit ni manang po'y tatang na, ay, inima kong po'y tatang ko, ara ka noon teoryaya mo po ita. Pero yung punto ko, alang may kapamili. Pero inga pong ginong, agyo na pong mamili. Nalunsot niya mo kabod. Pero pansinan niyo po, ing imahi na ning Pasko, ape pakit na ning Diyos. Ing Diyos pe pakilalaya, makabusalya, king pamilya. At oyan po yung sasabihan na ning Ebanghelyo. Damdaman tayong lagyo ng Jose. Damdaman tayo po yung lagyo ng Maria. Ulinging Diyos ay akabod pe pakilala king sarili na, nune pe pakilala ning istorya na ning kaligtasan at inganggana na ning kaligtasan kapamilatan na ning imahin na ning pamilya. Ing Diyos binusal ning sarili na at pe pakilala ning sarili na king metong a selebrasyon ning Pasko a selebrasyon ning metong a pamilya.
At oyan mo naman po ing paganaka ke katamongan. Ing Pasko, eya tune Pasko, ustong eme peg celebran kayabe ding pamilya. Uling ing pamilya, yaing larawana ning kaligtasan apapakit na ning Diyos ke katamo. Ngani pong Pasko ngayon atin ko pong buring lakuan at lungamano na sana para-parehas tamong tukyan anting pamipaulaga karing pamilya tamo. At lula mo po nga mano na pwede tamong sabihan karing pamilya tamo. Mumuna. Thank you. Pasalamat kayo karing pengaryo. Pasalamat kayo karing kapatadyo. Pasalamat kayo karing kapamilyayo. Pasalamatan nyo rin pengaryo. Pwede na nakamani abort mamo. Pero pe panatilya na kang sinese, mig sakripisyo ya para keka. At ngining Pasko, panahunay ning pamipasalamat. Inyapin po ba na ko po sasabihan kaya kayo yung sakripisyo da puring ima, yung sakripisyo da puring pengari. Wari, inya nga na ako pang malati, potang sisipon kami, potang barado kami araw, naman po uso itang papamp makanya. Pota pong barado kami araw, ding pengari kayo ni Baluyo, nano po yung gagawan nyo karing arong daring anak yo, sisip-sipan nyo lang. Ada siguro ring anak, pero o yan yung sakripisyo da rin pengari. Kaya ing Pasko, panahon ning pamipasalamat, karetang ega-naganang sakripisyo da ding pamilya tamo ke katamo. Inya eko po marine lumapit pota, karing pengari at karing kapatadyo. Simpleng kapasalamatan. Yung sasabihan, ma, thank you, no ka rin. King ega-nagana, ustoy ta, sincerita. Be specific. Nanong burimong pasalamatan kang mamo, nanong burimong pasalamatan kang tatang mo, ngining Pasko, agyang maklak na la. Sabihan mo karela, nung makanano karagul, ing kapasalamatan mo. Kadwa po nga mano, sorry. O yan nga manong tatakot tamong sabihan. Ulingi nga pong ginunga na ning mumunang pamamasa, yung ipananing kapayapan. Inyapin ing kapayapan sukat mag-ari karing pamilya tamo. Tatakot tamong manyad kapatawaran, o hindi po yung tandanan niyo. Alang pamipakayap amalyari king meto nga pamilya nung elabyasang magpakumbaba at magbaba ding miyembro na ding pamilya. Inya mo sasabihan kang mamong, ma, sorry, no ka rin, king ega na gana, sincerita. Pwede mong sabihan, ma, tang, sorry, nanding kimuanan mo ko, may kibat kong pabalik. Apa na sakit da ka. Say sorry to your parents. Say sorry to the members of your family. Agyang makananuya pa degulaning kaya kang kasalanan, biyasa kang maniyad tawad. Makaniyan may nga sese, ingke kayong pamilya. Aga nakakepoy ning istorya na ding metong ayma, malapit ne pong mate, at yun ne po king kayang kama. Anya pong malapit ne pong mate, liba ne po ning asawa na. Balo na po ning asawa ng lalaki na mate ne. Inyapin nga na ning asawa na, honey, sige na, sabihan mo na kako na ako mimwa. Manyad ka mong tawad, kinggewa mo ka na ako, patawaran da na ka. Tandanan mo nga na, iningke katamong bunsong anak, matsuraya nga na. Sabihan mo na, patawaran da ka, sabihan mo kaya anak. Agyang pangining mamamate na ka, agyuda kang patawaran nga na. May kibat ya po ining babae nga na, honey, pagsisyang ko nga ganaganang kasalanan ko, patawaran mo ko nga na. Nya sabihan ko na yung tutuke, ka ba na akong may payapa, king kapatawaran mo. Karetang at luta mong anak, ing bunso mo, iyang anak mo, nga na ka na. Matsura pala. Agyang pong mailita mo. Biyasa kong manyan tawad. Kumayap ya mo ing pamilya. Potang biyasa tamong manyan.
tawad. Nanuya po yung mumuna? Salamat. Thank you. Ingkadwa, ingkatlo, I love you. Uman yu lare nga pengaryo. Uman yay tatang, uman may ma. Ningkay po kasi nga manong I love you, ne, kakorni, ne? Karenganak, ne? Ma, I love you. Ningkay kasi kasalanan tamo rin, tamong pengari. Potang mag I love you larenganak. Ma, I love you. Oh, nang problema mo? Namburi mo? Ikatamo may kasalanan kanita eh. Nya maging corny nga manong I love you. Pero, kining Pasko, gawan tayo special. Sabihan mo, I love you. Bakit? Ing panahunan ng Pasko, panahunan ng lugod. Nganapin po king English, love is not just the character of God, love is the other name of God. Ing lugod, nya mo po gali ni nga pong Ginoo, nune ing lugod, yapin ing lagyuna ning Diyos. Inyapin po potang sasabihan nyo karing pamilyayo, ing I love you, bala mo sasabihan mo karela, may God bless you. Sabihan mo. Paneko po sasabihan, eko maniyayang oras. E yun na panayan na potang makakabaong nala, e danadamdaman karinyo pa mo sabihan. Kaluguran kong kapatadining pamagmasusi tamo po king Pasko, pamagmasusi ya kayabi na ning pamilya. Nya makisabi ko pong mayap, kay ba't na po ning misa mamanuli kayo? Ne? Please, mamanuli kayo. Banday kami man, mamanuli kami, manyarake ang pisamban. Alam nga naman na tsuko kene, sarami yung pisamban. Ne po? Pero mamanuli kayo. Kaya rin yung dita ka celebration, mamanuli kayo. Ningkay po kasi di nga liwa kay katamo, makipag-inuman la kareng barkada, makipag-inuman laking nuka rin, laman muli king pabele-bele. Inyapin po kaya rin na ning Pasko, malasing la, nanong gewada, lamig Pasko, big party la mo. Ing tune kapag masusya na ning Pasko, kapag masusya ning pamilya. Nya kaluguran kong kapatad, pakisabi ko pong maya, ulian yula ding pamilyayo. Ausan yula ding pamilyayo. Maniyad kong tawad, pasalamat kayo. At sabihan nyo karela, kaluguran yula. Katatawlian po. Mekaba na pong mekaba, ing ritual na ning misa ngeni, ning kasal, ne po? Kayo pong mga tuwa, wari dati, ding ing kasal, makuya diamo. Ne? Ngayon na pong karakal ek-ek king kasal. Ne po? Ning kay, dati, lumakad diamo ing pengari, lumakad diamo ing tegawan, lumakad diamo ing asawa, ing babayang po lalaki. Ngayon pati reta pong anak kayo naman bisang maglakad, palakaran niyo. Di ba? Ating anak ka gagagagaya, hindi mambisang maglakad, palakaran niya. Dakal ek-ek. Inyapin po neng kay, kakaba po ing misa. Inyapin neng kaya kakit ko po, ne? Pakakaba-kaba de pa ing, po. Sabi da, ay, buri ko kasi, anyang misa nakasabi kayo po ining bride, amo, makuya diya po ing lakaran kay tiking betis, ne po, ana? Buri ko po kasi makaba ing lakaran, nga na. O sabi ko, o hindi magumpisa ka kita San Fernando, nga ko, banta, lakaran be, hanggang king betis, nga ko, ne po. Pero, nga napinitang tanggap ni Puitay kaming pari na mekaba ng mekaba yung misa. O nengatin mo pong meto nga comment. Nga na po kanuning meto nga pare, okay mo sana nung dakal ek-ek. Nung malaguing kakasal. Tingkay na yung malago, ngara. O, liwa po yak sinabi ne. Kayo po kakanwan. O, misan. Aru, palakwanda na ako ata betis. Ne po. Misan, atin pong meto nga pari, mabubusit ne po. Uling 30 minutes lang late ding kakasal, uli na ning metong mong sangkan. Dakal ek-ek. Nga na po kano, silip-silip yung pari, 30 minutes ning maglakading bride. Kalwat nga na. Putan din ko pa manayak hindi nga natin ko pa susunod ay schedule. Nga na. Uningin na balo, makabuklat yung lapel na. Daramdaman de king pisamba, o ngay na daramdaman ning pari, uli na ning music, ne? O na lungob ne po yung babae, biklat na ne po yung pasbol. Silipa na ne namang makanyan, mainis na yung pari. Diyos ko,
Pakaluwat-luwat na pa. Katsura na naman. Nga nakano. May mulay po yung sakristan. Yung tayo po kayang pisamban. Nga nakano kayang pare, Among, makasindiya po yung lapelyo. Nga na. Kitnan miya po yung pare. Oh, Father, kanyang may ngasal ka na ang gewa mo. Ay, Diyos ko nga na, pota recognize din boses ko nga na, inya mabilog gamisa, pelit ang kim boses ko. Kilagyo din pa, ang poning atak, poning Espiritu Santo. Nga na. Tulay pa mo? Gewayo kong clown, ne po. Pero waman itang mailita mo. Agyanging Pasko, dakalya ek-ek. Dakal na ako akakit pe pariban. Dakal na ako akakit pe pakile. Tanggapan nyo na, matuwa na kayo, lana kong kile. Dakal bayumalan. Muli ko, kanyan dakal ko handa. Pero ek-ek lamo din. Sana etaya kakalingwaning sentro na ning Pasko. Agyang alakang bayong malan. Agyang kami kapagpariban. Agyang lalo rening ditak-ditak ka ready. Emo kakalingwan. Ing sentro na ning Pasko, yapi ning Diyos, ami katawan-tao, at binusal ning sarili naking pamilya, ban kanita akilala tamo, ing importansya da ding pamilya tamo. Inya kayari na po ning misa mamanuli tamo, manyadtang tawad, pasalamat tamo, at sabihan tamo, king kaluguran tala. Ing Paskong emi pagmasusyan king pamilya, eya tune Pasko. Merry Christmas po, kaya kayungan. Credo in unum Deum. Sa salpantay ako, Diyos ipangmayo bayang totoo, aligarangin manwa, amon sasalpantay ako ng Yesu Kristo, anak ng bugungingin pa, ang ilutamo. Siklaod tamo po. Talakad mo po. Inasala ng nagupaya, Poncio Pilato. Ipakuking krus meter mi kutkut, inipaya karing meter. Kitatlong aldo, sinubli-ang medyer. Epay tasyabanwa makaluglugwan ating Diyos din panglubos mayumaya. Iba't karing magbalik yan naman ketiban mo kung karing mabye at mengamate. Sasalpantay ako, ing banal na Espiritu, ing banal na kapulungan, Katolika, ing pamisa magning banal,
ing pangapatawad na ring kasalanan, ing pangasublirang miering mete at king pie alang angga. Sasalpantay ako, ing Dios may gisaut yaki katamo ban ituro na katamo king tune pamagpakatao. Kabang masaya tayang gaganakan ing panyatang nabusal tamo at busal ning familia ning tao. Manalangin tamo king malugod tamong ipa ban lalo tapang mipasik nangan king pamagkapilit makiwangis king kakatamong Ginoo. Nga tamong manalangin, Dios at subusal mi pakiramdaman mo ing panalangin mi. Diyos sa atyubusal mi, pakiramdaman mo, ipanalangin mi. Para king banal a kapulungan, manano na sanang maging matibay ang tanda ng presente ning amano, ami katawan tao keti king yato, manalangin taking Ginoo. Diyos sa atyubusal mi, pakiramdaman mo, ipanalangin mi. Para ka rin sablang bansa, manano sana ang magbaboy ing pamikakalugod, at kapayapan, lalo na karing bansa nga, haulining pamisasagsagan ng sigalot, mararamdaming diwa ng kapaskuhan. Manalangin taking Ginoo. Diyos sa atyubusal mi, pakiramdaman mo, ipanalangin mi. Para karing kapatad tamong daralan kasakitan king biye, ding masakit, may paboren at may kalingwan. Manano na sanang katmuan na lasaya ning Ginoo, ngening aldoning kayang kebaitan. Kapamilatan daring taong magsaya king kayang panyatang. Panandaman damo naman sanang malapit yung Ginoo karela, sumangid ning kasakitan a karelang daralanan. Manalangin taking Ginoo. Diyos sa atyubusal mi, pakiramdaman mo, ipanalangin mi. Para kaya katamongan makatipon ngeni, manano na sana yung kalama daralaning kapaskuhan, katuan mo ring pamibiye-biyeta mo at di na nakatamong sikanan at ganakang miyatad king grasyang tinggap tamo karing sablang tao, mo king kapamilataning regalo a ginaldo, nunilaus lingapat ganaka, manalangin taking Ginoo. Diyos sa atyubusal mi, pakiramdaman mo, ipanalangin mi. Ipa, pasalamatan da ka king pamitubod mo king kaya kang anak, antling kaya kaming talapagligtas. Iya sanang maging kaya kaming sulu, saya at kapayapan king biyemi anting meto nga familia. Itinganaduan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo nga anak mo, ingamanong mi katawang tao ing Emmanuel a ginumi, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo matanggap iya arapaning Dios, impang lubos mayupaya. Tanggapan niya saning Ginoo iting daod karing gamat mo, kiing kapuri ang pagkain kayang lagyo, king kasang saplala at mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos sa ipami, makaligaya lasake kareting ay na iyampang mi, kaniting masusing kabengyan, at iting banal na pamilibayan lamak king kapamilataning malamong pakalulo. So pa na kaming lalong makapakiwangis king ginuming Jesucristo ng anak mo, anong kenumiyayaguming pangatao miilaning kadiosan mo, iniadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabi kay kayo, At keka at iyat timon, na ring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan taya ing Ginoo a Dios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ing purian ampon pasalamatan da kakapilan man ampon no karin man. Oy pa Dios sa malugod ampon maganaka. Ampating saslag ning kekang ligaya. Pepakilala ning sarili na karing mataring kaisipan mi. King kapamilataning misteryo ning amanong mi katawan tao. Panmayagyag kaming lugod karing bagay mayayakit. King kapamilatan ng Kristong kikilalanan ming Diyos, ang eniata tangalanda na ring tao. Ulinita kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daralit kami king kekang ligaya, alangtok ng aming angening kakanta. O mapamakalulong iba, lalapit kami keka, kambening kapurian at kapasalamatan. Ipanigapumit pagparalampu keka, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo at ginumi. Tanggapan mula at bendisyonan. Beting banal at malinis sa sakrifisyong daraon mi keka. Daraon mi lakeka munang-muna para king banal mong kapulungan katolika. Ingatan me talalayan, pagkaluban ning kapayapan at pamisan metong king meto yato. Daraon mila kambening kaya kang talasuyo, yung kaya kaming Papay Francisco, kambening kaya kaming Obispo'y Florentino, at kambening sablang mimingat at mituturuking kasalpantayanan katoliko, kami raras kaya kami, ibat karing apostol. Ganakan me o ginuing kaya kang balayan, lalong-lalong na dinganak mo ngening kaya kaming panalangin, at ganakan mo kami, kaming sablang keti makatipon arapan mo. Balo mo pinong nano, nuanti katataging pamanyal pantaya mikeka, ating pamagtagulaling mi karing sarili mikeka. Daraon mi ay tingayining kapurian para karing ke kaming sarili, at para karing sablang malke kami. Manalangin keke ka o Diyos sa langanga, mabiye at tune para king kaligtasan, kanwanan at kasaplalan mi. Kagumning mabilog a banal na kapulungan,
Pagmasusyan miya ing bengi niyang bait ne ketiking yato ning wanaindong Maria, emi musinga na pangabirhen, ing talapangabos. Parangalan miya'y Mariang kapilanman birhen induning Diyos, ing indunang Yesu Kristong Diyos at ginumi. Parangalan miya'y San Joseng kayang banales, poso, at ding banala apostoles at martires, di Pedro at Pablo, Andres at kambering sablang banal, king huli ning karelang merioto at panalangin, nabang nanmi naman saning manatili mong saup, ampon pamanampon. Iba, malugod ming tanggapan iting ay na daraon din kaya kang talasuyo, ating mabilog mong familia, ipagkalub mo yung kaya kang kapayapan king biyengiti, ikabos mo kami king alanganggang kaparusan, at pakibilang mo kami karetang kaya kang pinili. Bendisyonan me at mayapan, iting kaya kaming ayin, at karapat dapat ya sanang matanggap kaya ka, ayin king espiritu at katutuan, bustan mong para kaya kami, maging katawan at daya ning kalugod-lugod mong anak, Yesu Kristong ginumi. Itangal do bayo'y kayang pamaylasa, kinwaning tinape karing banal at kagalang-galang ng gamat, at tinalangaya banwa keka, ipanang mayupayang tuto, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape binyene karing kayang disipulos at ngana. Kuanan yeti kayo nganat mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan, kinwaning kalis karing banal at kagalang-galang ng gamat, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, binyene karing kayang disipulos at ngana. Walan yeti kayo nganat minung kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo po nalang hanggang tipan, ami bubu para kaya kaya't para karing sablang tao, ban kita mi patawaran la ring kasalanan, daptan itiking pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo ning nangirat at nangyapa, ing Birhen Maria, ibahid niya. Ing Cristo ning nangirat at nangyapa, Maranatha, Amen, nangyapa. Inyangeni o ginong Diyos, pagmasusyan miya, ing pamigagana kakang Kristo ng anak mo. Ikami ikeng balayan mo at kekang talasuyo. Gaganakan mi ing kayang pamaylas at pangasubli ng mebye, at ing kayang pamaytas king ligaya, at iba't karing dakalapig kalubong kalam kaya kami, iting banal at ganap as sakripisyo, ing tinape ning biyating kalis ting alanganggang kaligtasan. Mayapan mo deting kaya kaming ayin, yampang tanggapan mula, antimono makanano mo lang tinggap, ding ay ning tapat mong alipan ni Abel, itang sakrifisyo ng Abraham kaya kaming ipaking kasalpantayanan, ating tinabi at alakad dinaon ning kaya kang pari, Melkisedek. O Diyos sa mayupayang tuto, ipanigapumi, mit mong kapakumbaban, king itubod me, ing kaya kang anghel, banidalane iting ayin, king kaya kang altar banwa, ban kanita ikaming sablang tanggap, king banal katawan, ning kaya kang anak kaniting altar, mikatmuan kami, karing sablang grasya, ampon kanwanan. Ganakan mula o ginuding alipan mong binuna ng miglakbeke kami, mitatakan king tandana ning kasalbantayanan, at painawan na king kataymikan, lalong-lalo na po ding ipanalangin mingeni.
Pagparalam pumiyo ginuking kareting mayango na biye at karing sablang pepay nawa na kang Kristo, pagkalamusaning kasngawan sala ampon kapayapan. Ikami man alipan mong makasalanan, manalig kingalanganga mong pakalulo. Ipaniga pumiyo ginu, ing pagkalaman mo kaming dake king kamitungan ding kang banal apostol at martir, kang Juan Bautista Esteban, Matias Bernabe, at karing sablang banal. Pagamwa mo mi kaya kayong miyanib kaya sana karela, e kingulining nanumang pangain tuliran mi, nunemo kingulining maulamong kapatawaran. Kinguli ng Kristong ginumi ampat kapamilatana, babye mo deting sablang bagay mayap, bibiyayan, at pagkalub kaya kami. King kapamilatan ng Kristo, kambela at kaya, ipangmayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Kambening maragula kapasalamatan, king pamakisawt at pamakibusal ning ginutang Jesucristo karing familia tamo. Maustangin ni king ipatamong at syubanwa kapamilataning panalangin at iro ning Ginoo at kapatad tamo i Jesucristo. Ikabos mo kami king sablang marokoy ba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanali paning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. Kapila
O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, mula sana babalikdan ding kasalanan mi, tunaing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banala kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan meto nga pangking kaburian mo, ika mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sanang parati kay kayungan. At keka ang timurin. Mitmong tula ampon kapayapan, iyang pangtangi ni king balang metong ing tanda, ning pamikakapatad at pamikakaluguran. Peace be with you po at Merry Christmas kay kayungan. Pakamalan kong kakaluguran, nyo ing kordero ning Dios. Ing Dios, ami katawang tao at may kibusal karing familia tamo. Mapapalad tamo, ikatamong mayayawos, ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat iyan kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Thank you.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pagkalumusaking ikaming matulang magmasusi king kebay taning ginuming Kristo, king kapamila taning misang gimpanan mi, makapibiyebye kesang mayap baking maging matampang miyago malang kapupusan kaya, idiadwan mi king kapamila tanang Kristo ang ginumi. Nginipugang panantamo, ing solemning pamilaga king ninyo Jesus, king kikatamo pong Belen.
yad mo pong announcement, bayo po yung tauling bendisyon natin la pong selling table, ding BFC 2023, tiket na po king ating korason, atin la pong lamesa, mag-alok pong, deta pong bisa mag-remits, donations at solicitation letters, at atin lari pong ticket para king grand raffle draw king January 14. December 26, atin pong tigdigan terakan king dalan, siya 100 po yung ticket. At makanyan mo rin po, December 28, 2023, 7 p.m. Atin pong balik Betis Night at Dinner for a Cause, kaya po king tennis court. Makipag-ugnayan na po ka rin Fiesta Committee ka rin o kaya po king opisina ning katamo pong parokya. Bukas po, Aldo Kapaskuan, atin pong misang alas 7:30 ning abak kareta pa pong Emeka Simbat, misa pa pong simba bukas, alas 7:30 ning abak at alas 9, salisi pong alas 9 ning abak ing binyag. December 26, atin mo rin pong 8 a.m. amisa para kay Octava ning Pasko. December 27 to 29, 5:30 p.m. ing Triduum po para king Fiestang Balentamo. At December 30 ing Fiesta, deta po rin sadyang schedule po ng kikatamang misa. At December 31, Aldo Domingo, atin pa mo rin pong 6 a.m., 9 a.m. at 8:30 p.m. kani po king kikatamo pong tennis court. At January 1, ating pong misang 7:30 a.m. at 9 a.m. abinyag. Pasalamatan talangan po rin minantabi kay katamo at di kayaman po sablang may kiyagom kaniti pong simbambengi at kapag masusyan king Kapaskuan. Palakpakan tamo po ing balang netong. Kaya rin po ing pumisa, agkatantala po rin, agkatan mila po rin kaya nakanamig-serve, lungobla pa mo po king BUB, kaya ni po king lalam, atin po mi pamye, simpleng regalo, karen pong anak kamig-serve, ko pa pong mumuli pong may pamye, ditak pong regalo, kareng anak pong mig-serve, dakaladakal pong salamat. At buri kaya rin pong kuwanan ng pamigatago na ini, ban pasalamatan at i-appreciate, yung kikatamo pong resident priest sa Minantabi, kaniti pong Simbambengi, yung kanako pong professor, teacher back then, kanakong Koya, my confidant, my good friend, iamong Jason Miranda. Palakpakan tayo po, iamong. Habang sa salubungan tayo po yung Pasko, anting Diyos tinipa, may kisaut busal ng kikatamong familia. Ikatamo rin kaniting Pasko pag masusyan taya, kayabe rin kikatamong familia. Muli tamo ka rin kikatamong familia, o subukan tamong muli at magparamdam ka rin kikatamong familia. Or even just make an attempt to go home and be with your family, no matter how it will be. Muli tamo, magparamdam, we reach out to our families. Just like how our God attempted and made a perfect attempt to be with our families. Make an attempt, be with your families, and celebrate this Christmas with them. Say thank you, say sorry, say I love you. And kabang ating pong panahon, sabihan nyo no reting bage, areti. Yung ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka at timurin. Idukuy na ring buntok yu at manigapuking bendisyon ng Diyos. Ing Diyos ni ngalanganggang kayapan, mipawi king dalumdum keti king yato king kapamilataning pamikatawa ng tao ning anak ng bugtong at minye kalinangan kaniting banalakabengyan king kapamilataning maligayang pangabait na itabi na naman sa kayong dalumdum mapasari ning kasalanan at asalgana ring puso yu karing miyaliwang dapat kabanalan. Amen. Ngening iya biryan ang ipamalita ning anghel karing pastuling maragulatulang darala ning makapagligtas ng pangabait ning anak ng bugtong. Katmuan nalasa king kayang tularing puso yu at gawan ako sang matampang talapamalita ning kayang maya pabalita. Amen. Ngening piyagom na ing kayang kadyosan ilan ing kiyakatamong pangataw king pamikatawa ng tao ning anak ng bugtong. Katmuan na kayo naman sa king kayang kapayapan at kayapan na pilubluban at papalyarya na kayong miyagom king maligaya ng kapulungan karin banwa. Amen. At bendisyonan na kining Diyos sa mayupayang tuto, kambeda rin kay kayong sablang familia at pakamalan king biye, at ipagkalup ning piyakamalala makapag nasaning kay kayong puso, king lagi ning ipa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ing misa midaw na, ume kayo king kapayapan, pamatulan niyo ginu, karing pamibyebye at karing familyayo. Salamat, King Diyos. Merry Christmas po kaya kayong han. Iningat kayo po, King Pamanuli, yung kambeda rin kaya kayong familia.
Picture na pa po rin anak. Picture po ka rin anak.